Amalunga yeCosatu avume kuli ingoma aqotsha uMantashe bona angakhulumi nawo. Inthunywa zithi nazivuma ingoma njalo zithi uMantashe ujama nehlangano enganandaba nabasebenzi. Inthunywa ezibe zifuna abasebenzi bakhutshulele imiholo ngendlela ebonakalako. We are here as delegates to reflect on the battles that we have waged on behalf of workers collectively over the past 4 years. Conference yeCosatu ivulwe ngumengameli uzingiswa losi awuthe ihlangano yeANC kufuze ilinga uqeda ubukhohlakalo obungaphakathi kwenjamiso zayo. Ulosi ubawe ihlangano ebusako bona ilinge ukusiza iEskom emrareni wayo wegezi. Iqalene nentshijilo zeTransnet nemetro bekodwa ivele nendlela zokwehlisa isibalo esiphezulu sabantu abangasebenziko ekhethwapha. Ulosi uthi iANC izokudana khulu ekhethweni lango 2024 nange ibhalelwa ukuqalana nentshijilo ezi ngaphambi kokuthi lifike ikhetho.